Dobar dan i dobrodošli u Wolfenstein, The Old Blood. Sa velikim zakašnjenjem. Save 5.19. Pre toga moramo malo odemo o opcije, jel tako, dragi prijatelji? Audio. I resume. Ovo je čist gameplay sa velikim zakašnjenjem. Jel me čujete? Da li me? Ma čujemo se mi, bre. Inače, Wolfenstein The Old Blood. Igrica koja je izašla 15. Valjda, ne znam stvarno kad je izašla. Pretežno uvek znam šta je kad izašlo i sve, ali evo sad sam u totalnoj blokadi. Igrao sam ja ovo dosta bez vas, inače stigao sam do... Morat ću još malo audio opcije, da. Rescued from a deportation convoy heading out of Wolfsburg. Family is gone. I'm all she has. Tako. Aj malo da pojačam. Da, jeste, ja serem ovde. To vas sad... Što je ovo? Nervira, ja to znam, ali nema veze. Ne ljutite se vi. Ja idem, a? Da, baguje. Snimanje. Nećemo da čitamo, inače ovaj Wolfenstein ima istu grafiku kao i prethodnik. Tačnije Wolfenstein The New Order, ovo je old, a ona je new. Kako bi rekao, jel možemo? Da, sad, možemo i da prođemo kod njega. Ček. Ne može. Tu je ona ranjenica crvena. Vidite, grafika je onako solidna, igramo se na high, ovo je mali gameplay! Sve možete, celu igricu možete vidjeti kod FSKPZ-a, nažalost, i možete vidjeti isto kod onog Laslo Teha. Šta si vidjela? Doneo sam ti. Ne boj se, mala. Wolfsburg. That's where Helga will be, with the document folder. What's in Wolfsburg? Death. Da. Nije nešto stalo u toj kutiji. Znači, ovo sam... Dosta teška igra. Part 2, The Dark Secret of the Helga. Nisam pročitao. Je li mala tu? Čuo sam da u ovom gradu imaju i zombajni. Mali zombajn. Dobro, neću zagubiti. Imaju i zombiji. Grafika je dobra. Sad priča je smešena u 1946. godinu. Radi se o DJ Bleskoviću. Ušao je u neki nemački dvorac. Inače, možete da odigrate igricu Return to Castle Wolfenstein, to je iz... Nemojte da me držite za reč 98. Ali ne znam stvarno, možda i 2000 neke, ne znam stvarno kad je. Ali znam da nije novija igra. Ne, 2002. ili 2001. ne 98. Nažalost ovdje nema pucačine. Ali nema veze. Biće i pucačine. Aneta. Kessler. Aneta. Kessler, don't worry, Amanda. Here Blesković. Inače on je
On je nešto kao Lara Croft. I Lara Croft nikad ne umire. Mr. Tomb Raider. Chapter 5. Chapter 5. Wolf. Agent Blaskovic, Bog. you're looking for OSA Agent 2. I called ahead to say that you were coming. Agent 2 knows where Helga is. Good. So much death for a silly folder. Imat će da prođe. Neće, fino su There'll be a whole napravili. lot more. Me and Annette will hide in here. I stole Imaš some radio dva devices from the cevova, Nazi pa pigs. Đuro You can use Jakšić. them to communicate. Take this, and then get out of the boat and help me push it under the jetty. Tek mi sad mu pisalo, čovječe. Leg dich hin, meine Liebe. Doviđenja. Tako. Tu je moje svo oružje. Da vidimo šta možemo da pronađemo. Sem loše optimizacije. Ništa. Evo vidite. Definitivno nije uopšte lagano snimati ovu igru. Da, teško će biti ovo za snimati. Mislim da, nažalost, neću ni moći da snimam dok ima pucanja. Ali i probat ćemo, što da ne. Evo vidite, baš baguje. Au jebote, znate kako napolju seva. Ne mogu da prođem. Jao, što baguješ? Niko te nije vidio. Ti si dende, motherfuckeru jedan. Nastavljamo. Jao, koliko baguje. Jao, ja se izvinjam. Ali, prokleto, aktivizovano. Da, vidite da je ovo skroz ne igra, ovo je baš kratak gameplay, ovo vidite da tu, znači isto ko Wolfenstein D. New Order, samo malo drugačije. Eto, vidjeli ste da imamo i steltića. Ovdje je ovaj gurbet. Ubili smo jednog gurbeta. Sad samo moramo da dođemo do drugog gurbeta i dopušteno. A vidite da je stvarno mnogo bagovito. A i vama se to ne sviđa, tako da, eno tamo najzajebani. Vidjeli ste kakav je Wolfenstein The New Order, imamo, vidite ovo je signal detect, to nije bilo u prošlom Wolfenstein, to je novo dodato, što je cool. Tako da, mi se vidimo već u nekoj sljedećem videu, moram da nađem neki novi program za snimanje. Ovaj baguje. I to je bilo to. Kratak mnogo video. Kratko, ali bog me slatko.